Adik-adik, ketemu lagi sama ondel-ondel. Ondel-ondelnya lagi joget ya guys. Ondel-ondelnya pegang lato-lato juga. Katanya ondel-ondelnya mau main lato-lato adik-adik. Waduh, jatuh. Joget aja. Halo ondel-ondel. Halo. Ondel-ondelnya ada dua ya, yang satu gerak-gerak, yang satu diem aja. Kasihin deh ke ondel-ondel. Ondel-ondelnya dikasih lato-lato. Ye, pada lihat ondel-ondel guys. Ye, sambil joget-joget main lato-lato. Ih, keren banget ya. Ondel-ondel zaman sekarang mainnya lato-lato guys. Mengikuti zaman ya, sekarang kan zamannya permainan lato-lato. Ondel-ondel juga main lato-lato ya, nggak ketinggalan. Iya, ondel-ondelnya main lato-lato ya. Pada nonton. Ya, ondel-ondelnya aja. Ondel-ondel jalan, ondel-ondel. Dikasihin.